Omukusima kwa Piste Bugwisa okubira Orsentsi omuru Bushenyi bwanyuma y'omwana we owashomesibwe omuhabuzi wa president Mary Karoro Okurutu okujwara degree ahibatireho kusima noko omuhabuzi wa president owashomise omwana ogu okushoborera abanyabushenyi okubine okwikiriza rero bwanyuma bakaba basinguzi. Kugira ngo nyisima nyesima awenyi kurenga kabisa konga ebintu kireko yona bishingweho abantu abahanga yankonekitingireho na family yanje tamakadawe kugenda wakasara tukuzomwa kuzoza kumukana ku shama until your enemies give up. Wengi wale kabisa ngaha kabisa obakana bakhe bakambizipisha kikumanya ushaka bana kunga poka indatisha. Mary Karoro Okurutu nomwe omu bantu omu district ya Bushenyi abebembire kwera amafuzi ifakazi omu kushomesa no mu kwatsiraho abana babo. Ngori Yesu wena bamagara b'abagabo abibarira muteri poka baza kubonera ibari ahubwo umwana akakubashomere nabayine mukago nyenshakare ko rwara araba hariho urukubasa kuragurura ubundi amagara gayongereho mushomesa abana banyu ecweka ngeki cyongere kutunguka. Ende Sheikh Abdulatif abwa TV West omuru Bushenyi.